Mesia, tumepewa kitoto kijana, ataimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake. Kibali ya sifa kutoka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto kijana, ataimiliki Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Ataimiliki Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Zawadi toka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto. Ataimiliki Bili ya stima imezali Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Zawadi toka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto kijana, ataimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake